Ngenza ukuthi-ke nginibekele namukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi admin. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi ugcinezele usubscribe uzowathola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Umculi kaMaskandi Gcokamelisha useveze ukuthi lifezekile-ke iphupho labazali bakhe lapho-ke belele khona uthi-ke bajabule. Lo mculi kaMaskandi uposte-ke ekhasini lakhe la ku-Facebook waveza ukuthi-ke ngibhizi ngilungisa okugcina manje uzongena kumakoti wokuqala kuyo-ke le nyanga kaNhlangulana 17 Juni lafeza-ke iphupho labazali bami lapho-ke balele khona bajabule. Wayesethi-ke insizwa uManqele ungqondo wey'ngane zakwethu. Sayibongela-ke le nsizwa ebuya-ke evusa-ke ikhala kubo kuyinto-ke ebaluleke kakhulu uma ngabe-ke uyinsizwa wey'ngane zakwethu. Mina-ke ngiyinkosi admin sengiphuma kanje.